Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan bapak dimanapun berada, ada Bu Neni, Bu Sana malam ini di Malaysia yang mau pulang nggak kunjung pulang, tapi nggak apa-apa, saya mah senang aja. Orang Majengklak yang ada di Malaysia. Silakan Bu Sana. Ya Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wadduhaha. Wasyamsi waduhaha. Wal qamari idza talaha. Wal qamari idza talaha. Wan nahari idza jallaha. Wan nahari idza jallaha. Wal laili idza yaghshaha. Wal laili idza yaghshaha. Kemudian Was samai wa ma banaha. was samai wa ma banaha. Kemudian Wal ardi wa ma tahaha. wal ardi wa ma tahaha. Wa nafsin wa ma sawwaha. Wa nafsin wa ma sawaha. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha. Qad aflaha man zakkaha. Wa qad khaba man dassaha. Wa qad khaba man dassaha. Recording in progress. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kadzabat Samud. Kadzabat, ada tasdid, hati-hati. Kadzabat. Kadzabat Samud bitaqwaha. Kadzabat Thamud bitagwaha. Idzim ba'asa asqaha. Idzim ba'atha ashqaha. Faqala lahum Rasulullahi naqatallahi wa suqyaha. Faqala lahum Rasulullahi naqatallahi wa suqyaha. Fakadzabuhu fa'aqaruha. Fadamdama alaihim rabbuhum bidambihim fasawwaha. فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها Wala yakhafu uqbaha. ولا يخاف عقباها. Bagus. Bis Recording in progress. Mangga silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Iya. La uqsimu bihadzal balad La uqsimu bihadzal balad wa anta hilum wa bihadzal balad. anta hillum. Nyamber dulu. Wa anta hillum. Oh, oh. Wa anta hilum bihadzal balad. Wa an wa an wa anta hillum wa anta hillum bihadzal balad. Kemudian Wa walidi wa ma walad. wa 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 walidi wa ma walad. Laqad khalaqnal Laqad Laqad khalaqnal insana fi kabad. laqad khalaqnal insana fi kabad. Kemudian Ayah sabu al yaqdir alaihi ahad. ayahsabu an layaq an layaq ayahsabu an layaqdir alaihi ahad. Yaqulu ahlaktu malal lubada. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Ayah sabu alam yarhu ahad. Ayahsabu an lam yarahu ahad. Kemudian Alam naj'al lahu ainain alam naj'al lahu ainain. wa lisanan Salah. wa lisanan wa safatain. Walisan. Ya sebentar. Walisanan wa syafatain. Wa hadainahun najdain. Wa hadainahun najdain. Falaqtahamal aqabah Falaqtahamal aqabah. wa ma adraka mal aqabah. Wa ma adraka mal aqabah. Fakku raqabah Fakku raqabah. au it'amun fi yaumin dhi masgobah. Au it'amu fi yaumin dhi masghabah. Yatiman dha maqrabah Yatiman dha maqrabah. au miskinan dha matrabah. Au miskinan dha matrabah. Tsumma kana minal ladzina amanu tawassaw bis sabr wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah.
ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة alaihim narum muqsadah. Dua dulu apa satu lagi? Hmm? Satu lagi? Boleh. Satu lagi deh ya. Yuk, Recording in progress. silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Wal fajr Wal fajr walayalin asr walayalin ashar wasyaf'i wal watr wasyaf'i wal watr walaili idza yasr wal laili idza yasar hal fi dzalika qasamul lidzi hijr hal fi dzalika qasamul lidzi hijr alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dhatil imad irama dhatil imad allati lam yukhlaq misluha fil bilad allati lam yukhlaq misluha fil bilad wa thamud allazina jabu bil wad wa thamud allazina jabu as-sakhra bil wad wa fir'auna dzil autad wa fir'auna dzil autad alladzina tagaw fil bilad alladzina tagaw fil bilad fa aktsaru fihal fasad fa aktsaru fihal fasad fasabba alaihim rabbuka sawta adab sauta adab pendek sawta adab ulang lagi fasabba pasob alaihim pasob jangan pasab pasabba alaihim fasabba alaihim rabbuka sawta adab kemudian inna rabbaka labil mirsad inna rabbaka labil mirsad kemudian fa ammal insanu idza mabtalah iya fa ammal insanu idza mabtalah terus idza mabtalah
إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه Wa na'amah فسقول ketinggalan. Wa na'amah. ونعم Fa akramahu. إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه Wa na'amahu. Wa ون- na'mahu wa Ya na'mahu. Allah, Kalau tasjid dibawa lagi. Dari sini, wana dari Pak Akromahu ya. Fa pak akramahu wa na'amahu di bawah lagi, bukan wa na'mahu. Kalau wa na'mahu berarti ainnya bukan tasjid tapi mati. Wa oh na'mahu. Ini wa na'amahu ya. Jadi iya, double, iya. nyamber dan double ya. Saya ulang Keras. Dari Pak Akromahu. Fa akramahu wa na'amahu. fa فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن Kemudian وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن iya, bagus. كلا بل لا تكرم Kalla balla kalla balla tukrimuna al-yatim. كلا بل لا تكرمون اليتيم Iya. ولا تهد ولا تهادون على طعام المسكين Iya, bagus. وتأكلون التراث أكلا لما Iya. وتحبون المال Hubbang. حبا Hubbang. جما Hubbang jama. Astagfirullahaladzim. Ulang. Humang. Ayo. وتحبون المال حبا جما Wa tuhibbuna al-mala hubban jamma. كلا إذا دك كلا إذا دكت الأرض دكا دكا Kurang nyamber. Ulang. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا Kalla idza dukkatil ardu dakka dakka. Coba lagi. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا Ulang lagi. Jelek. Lagi. Astagfirullahaladzim. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا Kemudian. وجاء ربك والملك صفا Salah. صفا Wal malaku sof. Cepat. ملك Wa صفا jaa rabbuka wal malaku soffan soffa. Cepat. Wal malaku sof. Ya. وجاء ربك salah astagfirullahaladzim وجاء ربك والملك صفا صفا Kemudian. وجيء Waji'a yauma idim.
waji ayyauma idin Waji ayau, waji ayau. waji ayyauma idim bijahannama yauma idin yatadzakkarul insan. Salah, ulang lagi. Salah, ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Waji'a yawma idim bijahannama yawma idi yatadzakkarul insan. Ya. Yatadzakkarul. Yatta Yatadzakkarul. yatadzakkarul insanu Wa anna yatadzakkarul insanu wa anna lahu salah. Astagfirullahaladzim ya Allah. yatadzakkarul insan wa anna lahu zikra. Yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Kemudian Yaqulu alaitani. alay. Ada alay di Quran. Yaqulu ya. Yaqulu alay. Oh, astagfirullahaladzim. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Iya. Fayawma idil la ya'adzibu. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد. Fayawma idil Fayau, jangan payau. Fayau. Fayawma idil la yu'adzibu adabahu ahad. Iya. Wala yusiqu wasaqahu ahad. Ahad. Kemudian. Ya ayyuhan nafsul ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepadaku, kepada Tuhanmu yang meridhoimu dan kau meridhoi aku. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kau ke dalam hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Aku rela kalau bersandar di luar. Enggak ya, bareng-bareng nanti lah. Ayo, ya Tuhan. Aduh, wah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah. Salah. Kenapa nih sampean nih? Ini kan ada taknya. Ini ada taknya nih. Ya ayat Tuhan. Ayat lain betul ya ayuhan. Itu ada taknya. Oh, saya tak tanya. Tanya kamu tinggalin. Mentang-mentang mau pulang ke Malaysia. Ke Indonesia, yang di Malaysia kamu tinggalin. Tega ya. Oh ya Allah. Aduh, jangan tinggalin tanya. Oke. Astagfirullahaladzim ya Allah. Enak. Ya ayyu. Ya ayat Tuhan. Ya ayat Tuhan. Ya Tuhan. Ya ayat Tuhan. Bukan. Ya ayat Tuhan. Tuhan. Ya ayat Tuhan. Tuhan, iya benar. Ya ayat Tuhan. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Iya. Irji'i ila rabbiki Bukan. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Sedih besar mau pulang ya.
irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah. Iya. Fadkhuli fi ibadi. Fadkhuli fadkhuli fi ibadi. Wadkhuli jannati. Wadkhuli jannati. Kalau yang nggak tahu isinya mah biasa-biasa aja. Kalau tahu isinya, oh masya Allah, segitunya ya. Ini diajak, wahai Sarna, sini masuklah. Aku ridho sama kamu, kamu pun ridho sama aku. Masuklah ke dalam hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Tapi masuk surga kan kuncinya harus meninggal dulu Bu Sarna. Mau Bu Sarna duluan bangga. Mau saya belakangan juga nggak apa-apa. Masuk surga dunia dulu, Pak. Oh iya. Allah, Masya Allah. Iya. Ya ayyatuhan nafsul matmainnah. Wahai jiwa-jiwaku yang tenang. Kan tenang ya. Kenapa tenang? Jadi nafsu itu memang ada nafsu amarah, ada nafsu lawamah. Nafsu amarah kan pengennya merusak ya. Kalau ada orang menghajar kita, pengennya hajar lagi. Ada yang nyakiti kita, pengen nyakiti lagi, disakitin lagi gitu. Kalau jiwa yang tenang kan nggak gitu. Enggak, kasihan. Ya sudah, dimaafkan sajalah gitu kan. Gitu. Jadi jiwa-jiwa yang tenang, jiwanya tenang. Karena hidupnya yakin bahwa setelah hidup ada kehidupan yang lebih kekal dan abadi. Gitu. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.